몰라니까 뭔가 지금도 공부하는 것도 공부하고 그것도 공부되니까 상대 판대기는 좀 통마 대단히 원에서 공부도 유지 중들이 그러니까 남주의 가서도 듯이 투기 때가 되지 그래도 민주 조직이 공개 바보 수지ችን 거체에 되는 거 강조가 탐지 거기 민주의 중들 떠들거나 동네 아니 루라에는 디자인 에이저버스가 지금 두개 때가 이집 선물들 거다가 똑같은 거는 되게 기본적 지들 거다가 가마상 때리기 기반 되게 경험 공부 기반을 사이즈로 항상 연구 기반 대한다고 되니 대신 모는 기반이 소득 지지를 먹어야 돼. 다음 달에는 단계까지나 가서 인문기 기대하는 것이 이집 선물로 예능에다 다다가고 똑같이 무슨 개락장기 티 그다마 가서도 니가나 니 샤보지 고람 미시니 그거 폼되지 니간 되면 미치게 나타내는 중에 그것도 티 그거 가방 로그에는 기법도 티 기법 때리는 시제 말아도 코로를 잡는 선진 탐제 오페나 때문에 이마트는 통내 머리빠가 되게 되듯이 머리과에 집니까? 그는 실제로는 내도인데 어디 나다들 똑같은 것을 되게 지지 냠내는 소리 무시 냠내 받은 양소나나 되게 작다 봐 산재교 고원은 그걸 치주지니 어디 산재 고원 밀립 세대가 같은 티기 산재 막장 산재 교부지 톱 미쪽 말아도 그 낙quan 라에 대해서 낙quan 라에서 낙quan 내가 제일 깨졌던 말아 낙관 라에서 같은 더 tunju 대파 되는 누구 어떤 가서 되는 tunju 되는 그런 대표적인 소속이 냠내냐 듣는 거지 제일 정말 당신은 그런 똑같은 미쳐야 되겠다 오만도 저는 새집 루이지는 산재기 고방 투기 어디 너가 산재 낙장이 있어요 어디 단다 뒤에도 저는 근데 यो सम्बन्ध बदलाव भन्दा पनि तीन प्रकारको छ यो बाह्य सम्बन्ध बदलाव भित्री सम्बन्ध बदलाव र बाह्य सम्बन्ध बदलाव भन्ने तीन प्रकार छ र जुन अब यो सम्बन्ध बदलाव चाहिँ जुन बाह्य सम्बन्ध बदलाव भएको हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ अब जुन अलौकिक स्वरको रूप धारण गरेर प्रभु मिडिल गरिएर प्रत्यक्ष रूपमा यसरी प्रदान गर्नुभएको धर्म भएको छ यो महासन्धि अनि यसको जुन हामीले अभ्यास गर्नु कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीमा प्रत्येक जुन 12 प्रकारको जुन प्रत्येक सम्मत 12 को जुन 12 अङ्ग छ ती मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा प्रथम भनेको चाहिँ यो अज्ञानता हो यो अज्ञानतालाई जबसम्म हामीले काटिँदैन यसको नष्ट गरिँदैन यसलाई त्यागिँदैन तबसम्म हामीले यो संसारको दुःखबाट कहिले पनि पार अथवा विमुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्त गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो अज्ञानतालाई काट्नको निमित्त जुन यो धर्म जुन महासन्धि जुन गगन धर्मको जुन अभ्यास अति अपरिहार्य छ र यसको माध्यमबाट हामीले जुन त्यो 12 अङ्ग प्रत्येक समुत्पादको जुन 12 अङ्गमध्ये जुन सबैभन्दा पहिले अज्ञानतालाई त्यागेर अनि विस्तार रूपमा चाहिँ हामीभित्र जुन ज्ञानको बोध भएर विस्तार गरेर अनि हामी बोधित्व प्राप्त गर्न सक्ने सक्षम छौँ किन भन्दाखेरि यो सङ्घीय लक्षण भन्छ बुद्ध हस्तधारी किन भनिन्छ भन्दाखेरि बोधित्व प्राप्त गर्ने र नगर्ने भनेर अरूले दिने कुरा होइन तपाईँ आफैले सक्ने नसक्ने तपाईँ आफैमा तपाईँको हातमा रहेको हुँदाखेरि यदि तपाईँले यसमा साधना गर्यो ध्यान गर्यो यसमा तपस्या गर्यो र यसमा लागि पर्न सक्यो भने तपाईँले यसको जुन तपाईँले बोधित्व प्राप्त गर्न सक्छ यसको माध्यमबाट बोधित्व प्राप्त गर्न सकिन्छ यसमा लागि पर्न सकेन भने तपाईँले गर्न नसक्ने गर्दाखेरि यो सक्ने नसक्ने भनेको तपाईँ आफ्नो हातमा छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्घीय लक्षण भन्ने कारण यो बुद्ध हस्तधार भन्ने कारण नि यसले बुझिन्छ
तेला yang सच्चे के थोड़ा से बता तो पति की सेवा से बता जब अच्छे की सेवा तेला ये चीज जो से बता तेला तो पहुंच ना ले संगुनी ओ ताते ताते के समस्या के तो बदीनी की जो फोटो में नंबर ने संगे हम कुंज की चित्तम बैठे जब अच्छे को कुंज की जब के सामने फिट तुम में पर 제주 동부들이 얘는 또 붙여진 러체도 제수신 제주 해류가 콜로 좀의 균남내 장 단데만 가게돼 있었던 지단기 넘버산게 배치기 담바샤제 두 번에 다게 파도 그런 체대 간접된 중에는 기르지 해버리는 다 가까이만 보고 세상 지주기 때문에 똑같이 부ද්ධ이 그지 저는 공부꾼도 성분이 다다 떠올라는 것도 체계 간접적인 다리에 이때 너네가 남체 어떻게 지어내는 시 저들 민주 도시네 되니 다대포도 되니 냠내 제바 대신도 딱 되니 길라 저기 개발하는 게 그런 रिपेट एक्शन चेन सेम जुता मातिन थे निकेल ना तो के सब ये बात तो समझे पापोमा और जनी थार केलता गे जब ने सुन दितनु तो संबे छेदी कुन यम तक पर है तो से और बीजी दिछा दिन मा शेड बियोरे और ते सी नेटिव देन का ताजा तंबाती 세상 너무 용다 전에 같았다마 로지도 마병원 분들이 산제 체제도 개보 세상에 세서 구충 오지니 준비하신 분들은 로스 중 되는 대부 중이 이거는 산제 규칙이 시행될 때 예지당기다 규칙 품문원은 그런 정들 규칙을 수시하거든요. 예들 용도 제나 오지니 다다 또 산제 체제 수바양 야복법의 rumorene 오버도 산게 타 대지다가 대용도 제베팅 다다 산제양비 상하기 기대다 어떤 똑같은 처럼 숨바데 어떤 샤트 두바이나 그런 죽을 때 봐서 제베레 여러 시기는 지역 교통도 되는 그런 룸루꾸를 전 통자발라 어떤 그런 차이도 룸루꾸 ini juga temu itu ini juga nama siapa ni saya coba tadi jadi tenen nama pun soal campur korwa oh tidak biji kita tanda ini mana ini sudah dia yes अब हामीले जुन धर्मश्रम गर्नुपर्दाखेरि यो क्रममा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुनै धर्म भए पनि बुद्धले प्रतिपादन गरे सामान्य धर्म भए पनि र जुन हामीले आज यहाँ अभ्यास गर्न गइरहेको जुन महासन्धि धर्मको जुन अभ्यास हो त्यसको परम्परा अथवा त्यसको इतिहासको बारेमा जान अति आवश्यक छ हुन त अब यो आजको यो जुन मूल हाम्रो जुन साधना गर्नु हुने जुन मूल जुन विषयको जुन त्यसको इतिहास चाहिँ प्रभु मिडियम जोशीज्यूलाई चाहिँ उहाँले त्यो बुद्ध सम्बन्ध बदरको जुन आफ्नो आर्य अवलोकित स्वरको रूप धारण गरेर उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा यसो प्रदान गर्नुभएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ अटुट रूपमा अहिले उहाँको जुन मूल गुरु परम पूजनीय गुरु के अरे पेनोरको समाज यसरी अटुट रूपमा यसरी आइपुगेको छ र हुन त अब बुद्धले पनि यसरी अब यहाँ यो जम्बुद्वीपमा चाहिँ उहाँ आगमन भएर साधारणतया जुन अब राजा शुद्धोधनको जुन सुपुत्रको रूपमा उहाँ जन्म लिनुभयो र बिस्तारै उहाँ प्रवच्य भएर सम्बोधि प्राप्त पश्चात उहाँले 3 प्रकारको जुन धर्मदेशनाहरू प्रदान गर्नुभएको छ ती चाहिँ अब हाम्रो जुन नियार्थ र नितार्थ भनेर 2 प्रकार छ त्यो चाहिँ अब नियार्थको जुन आधारमा चाहिँ यसरी प्रदान गर्नुभएको यसरी लीलाहरू प्रदर्शन गर्न अथवा देखाउनु भएको नितार्थको आधारमा जानुपर्दाखेरि उहाँ चाहिँ आदिकालमा चाहिँ बुद्धित्व प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति हो र बुद्धित्व प्राप्त गरिसकेर उहाँले धर्मकायको रूपमा चाहिँ उहाँको जुन
अब सामानको जुन बुद्ध बोधिसत्वहरूले चाहिँ यसरी धर्म परिवर्तन गर्नुहुन्छ र सम्प्रदायहरूमा जुन विशुद्ध बुद्धि प्राप्त गरेको जुन आर्य पुद्गलहरू छ उहाँहरूले चाहिँ यसरी धर्म परिवर्तन गर्नुहुन्छ र तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारण अथवा यो पृथकजनहरूलाई चाहिँ यो निर्माण कायको रूपमा यसरी आगमन भएर र 3 प्रकारको जुन धर्म परिवर्तनहरू गरेर चाहिँ हाम्रो जुन यो प्राणीहरू चाहिँ उद्धार गर्नुहुन्छ सबैले थाहा पायो राम्रो थाहा पायो है निदान छ थाहा नपाए पनि त्यो निदान छ हो त्यही त जगिकोपछि थुप्रोमा भन्ने साङ्ख्यमा त त्यो जो व्यक्ति देवस्तुभन्दा संजय सम्बन्धी उल्टी क्या 달라도 누구 주르시 세바탕 복지의 구도 선보는 중기 상계도 세바는 된치고 산텔은 저택당 계랍 넘네 두배 제주도 센게 제정은 구도 소방의 상계가 수반이 정절성이 이게 예를 들면 이제 대표의 출전도 담기에도 원나 전대 건들이 출이 제대로 전대 주국의 되게가 가서 좀 되게 요건 넘숨되나 주국의 담배라 얼굴 넘넘소 대신에 지역 대선 숨되나 용국의 담배라 대는 기계가 약간은 다르고 당 미유도 눈에 좀 화는 지게 되기도 되게 있어서 다다 결정 같이 죽으면 죽으면 참아도 지내 일은 냥을 나와야 내라 좀 되는데 초기 죽고 뒤에 그냥 되는 꿈수반니 개발해서 매주가 정말 냥을 대표했던 최근인데 내가 도저히 너무 누구도 못 보이는 데가 다른 처벌자원이 죽을 때마다 조금 보이는데 또 빠진 분이 이들이 인도는 이제 제주도는 가서 공부면서 공부 요거 가서 공부면서 공부만 어쨌든 가서 뭐라고 제일 그때는 저거 오면 공부 남들 인데 제가 기계 저기서 그때마다 제일 공부 이거 똑같은 일이지 제가 제발요. 너무 고든지나 남자 고리게 돼. 주고. 내가 주고 끊는 거 주고 도지 참참 주고 도지 좀 주고 남아는데 전부다 누구 대화를 주고 시도 하고 다음에 주고 도지 좀 넣어다니 주고 두지 정보도 중국고 주고 두잖아. 그러면 중요하고 얘라. 대형 주제 제가 썼는데 제가 공부해서 대체로 상당히 주고 대체 모든 게 주고 하는 게 주고 가버는 게 주고 실제로 놓고 여번에 너무 공부해서니 제도 못 단계는 현재는 좀 맞춰 봐. 대연도 상담 궁금해 봐나. 구도 공부 출문이 실제는 내도 공부도 주로 단계 부대 20대 봐. 주점도 보시고 종규에 사계구면 낙상계 세당 대절에서 선물상계 주매가 세당 도지기 중남대장 주도 먼저 비지 주매가 세당 엄마면도 보는 단계군도 보여 보통의 전노 대타가 순전함으로 마시게 주게 코로참데 빨군도 좀 주고 동백에 나를 좀 주고를 전부 주고를 제도 단계로 거기서 저 세치 서비스 뒤로 소반 조금 접었던 거 공백이 진행이라서 구도는 것이 대이시게 남자인데 나답에 지금 말을 저어는 거로 두고도 저는 거로 넘어가는 공부 저도 저도 그냥 되게 조직이 지게 컴 term을 받는 놈도 소소주기 제주 선반로나 양중이 지금 보도는 너무 도외기 전에 봤던 조직이 지게 정면으로 도와주고 소소도 되네 장 도외기 전에 도치 저기 저걸 거와 얘는 레시피 미지 된데 그거는 뭐저 초를 시나 너무 어떤 데는 되는가 근데 저는 공부도 선보 되는 실내 신호처럼 내로 모든 상태들은 실제는
신앙대 라나도 뭐 마시면은 코로나 트리트먼트 대급들에 설진 탐제가 있는 편들 이지체들 어떤 것도 선배들은 그런 주바 되니 섬지 미케받는 그런 주바 개발되다 탐제네 아들이 똑같이 접어 중이 생겨에 어디 똑같이 접어 중이 되다 탐제기 되는 그런 미지게 가면 제대로 당데 똑같이 내처 숨들 당데 또 때문에 어떤 때는 그런 디체들 다대가 봐도 나라도 떨어지면 봐도 제일 많이 한다. 근데 나라도 양 성공주 지주 여가 대한 하전기가 되는 그런 결과 선고 어떻게 선언 신고를 이 다른 나라도 시대 최대가는 너는 공부꾼도 선고 중국꾼도 선고 되게 되는 그런 겨울 공백이 뒤와 겨울 민가라 되는 그런 식당 나라도 보내봐 어떤 공부 때를 보내더니 겨울 민가당 어떤 중국군도 선고 예매도 되는 그런 또 예매도 줄 동안 제가 겨울 공부에 기반한 되니 어떤 연들 당입되다 다들 집에 공부하러 도지라서 보내 민원신도 다 때마 땀지거네 양면은 되는 그런 시험하다면 단으로 때마 땀지거네 또 고침도 주군도 주도 공정 탐제 되는 그런 직접도 쏘도와 내가 말하는 거지 주로는 무릎 때만 주내니 가서 인문 기지바 되는 그런 시에네 인연도 지니 대대 봐도 대대는 나름도 표정 제기 연인데 가도를 손놈 친구랑 개발하고 이긴다 시에는 내가 다 싸워하는 것이 대화당 당만 그런 누구 이집제 냠레 대주례 अब यो बुद्ध सम्बन्धबाट चाहिँ आदिकालमा नै उहाँ बोधित्व प्राप्त गरिसकेको छ किनभनेदेखि धर्मात्मक जुन प्रतिभास हुनु साथै उहाँले जुन त्यो प्रतिभास चाहिँ परप्रतिभास नगरेर स्वप्रतिभासको रूपमा उहाँले जुन चिन्नुभयो उहाँले जुन त्यसलाई बोध गर्नुभयो त्यति समयमा नै उहाँ बोधित्व प्राप्त गरिसकेर र विभिन्न रूपमा चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ उहाँ विभिन्न बुद्धको रूपमा आएर यसरी धर्महरू प्रवर्तन गर्दै आइरहेको छ र तीमध्ये पनि विशेष गरी चाहिँ 3 प्रकारको परम्परा रहेको छ 3 प्रकारको परम्परा के रहेको छ भन्दाखेरि जीन अभिप्रायको परम्परा र विद्याधर सङ्केतिक परम्परा र पुद्गल कर्मको परम्परा रहेको छ र सबैभन्दा पहिलो जीन अभिप्रायको जुन परम्परा चाहिँ जुन पञ्चवर्गीय बुद्धहरूलाई चाहिँ उहाँले जुन आफ्नो अध्याय रूपको जुन अभिप्राय माध्यमबाट चाहिँ उहाँले यसरी धर्म परिवर्तन गर्नुहुनेछ र विद्याधर सङ्केतिक परम्परा भने चाहिँ विशेष गरी जुन आर्यको जुन भूमि प्राप्त गरिसकेको जुन विशुद्ध भूमिहरू प्राप्त गरिसकेको जुन आर्य पुद्गलहरूलाई चाहिँ उहाँले जुन सङ्केतको माध्यमबाट चाहिँ यो धर्म परिवर्तन गरेर चाहिँ एउटा सानो सङ्केत दिँदाखेरि सम्पूर्ण धर्मको निचोड उहाँले जुन यसरी ज्ञान अथवा बोध गर्न सक्नुभयो त्यो सङ्केतिक परम्परा भनेर यसरी दिएको र पुद्गल कर्म परम्परा भने चाहिँ जुन अहिले तपाईँ हामीले जुन सहन गरिरहेको जुन धर्म परम्परा छ त्यो चाहिँ जुन पुद्गल कर्म परम्परा अन्तर्गत पर्छ त्यो चाहिँ जुन सर्वप्रथम बुद्ध सम्बन्ध बुद्ध स्वयंले नै टुकु मिजु दोर्जीलाई यसरी प्रदान गर्नुभयो र उहाँबाट चाहिँ विद्याधर सुन्दरदेखि लिएर चाहिँ अहिलेको जुन उहाँसम्म गुरुसम्म चाहिँ यसरी अटुट रूपमा यो परम्परागत रूपमा चाहिँ यसरी आइरहेको छ र आज हामीले श्रवण गर्नु यसको मान गर्नु पाउनु यसको बारेमा पालन गर्नु पाउनु यसलाई साधना अथवा अभ्यास गर्नु पाउनु भने हामी सबै एकदमै सौभाग्यशाली रहेको छ र यो सौभाग्यशाली यस्तो खालको शुभ अवसर प्राप्त गरेको यस क्षणमा चाहिँ यो हामीले समयलाई ख्याल नपाइकन यसको अटुट रूपमा यसको अब यसलाई श्रद्धा भक्ति आस्था र विश्वास राखेर यसको साधना अथवा अभ्यास गर्न चाहिँ अत्यन्त आवश्यक रहेको छ
리시기 이제 기대되는 거는 뭐 제가 초기 기반으로 꿈때 이제 잡히게 되는 단계기 보상을 이제 또 보지 되게 상식이 그치저번 차원만 좀치상 저와 때게 때도 주고 때다게 생기게 된 자신이 제가 담는 게 예도 담고 선제 원파 뭐 그런 저는 저는 도저히 꿈때 차비 들주성 게는 공내 결혼되는 시대와 생각하는 데를 지키는 시대와 되니까 그것이 무슨데 주도 고상계 인계 상계 계획 공부 주주상을 전이장 그것이 무슨 거는 때니까 선진 장르가 생기고 공부도 상계로 대신 대개와 동물을 다룰 때 시저와는 시저와도 주로 지체는 주범에도 때문에 되는 노란 중도 전이장 그게 등받은 전화도 되어도 그냥 치고 공백이 징길라고 하는데 또 되는 거 그게 좀 기능이 키우는 것 같은 이게 시저와 시저와 거로 계속 상계 동사 동라 가지고 저 tunjuso 도부지 비추든 숨고 되네 내 지기도 또 리뷰 받는 그 리뷰 보고 또 지고도 받는 내 지구도 내가 좋은다 또 신호를 봐 넘버 받는 거지 주의를 준다 또 지천도 하나 그게 도주도 또 신호를 बहुत ये दाने सब रोली देते हैं तो मैं कहूँ तो देखिए वो तब जब तब से नो को भी नहीं के लिए तो तब से लगे तो ये रोज तो तब उसको तो बजट तो वो तो जब वो तब से के लिए तो तब से तो बहुत चल के तब लुंगी चलो तो शुभ नाम के लिए साला नाम में जब तो कुछ मुकन्ना तो मशीन जुगुगे चलो के नाम के मुझे विजय तुम्हारे चले तुम क्या तुम मही के विजय तो मैं ही रुका तो जो कुछ चले साला नाम के सब तुम भाई ना तब तुम तो दिन में तब से दिन माता पर यंग चले तुम तो मासूम थे माता हो जब तब तुम ने तुम जो नो पर जब लेते के पर के संग तुमको थमसे नहीं लोग नहीं बात 이번 보고 주의를 이유를 dimbattare cerviche che ho completo di vai ciao nelle delle gudo delle che sangue ci danni su certo non gudo che che giova tra le non tu gudo gudo che 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 certo anna rutan ci dinne già non fatta non che certo di giova non roger rutan che 그래서 보고 제레게 제사장 주군 저도 rollu namla chettenji shugo 장조 장로제나 상위게 덕을 이제 무슨 namla chettenji shugo 노노조 이게 된데 겐도 puru나 제도 버제는 좀네 나까지 대치는 노라 chettenji shugo 이 이제까지 됐네 전 내는 보고 단가게 이제까지 이 자사도 진주도 최대의 주도 주장 그것도 뭐도 봐 대대기 미통 대대 빨리 무슨 소리 그거도 또 그냥 그거 좀 제 방금 뭔가 내가 제가 순대 방금 뭔가 tutto 너무 것도 상계도 저배기도 기대를 전에 한번 그거 좀 정말 그런 분다 언제든 상계 넘버 nombre de los que se van a decir los como mucho de no por bunda chisan que han punto se que han cuando se choque va a mucho de la de bunda más sangue no doble de de trabajo no de que por bunda chisan que tiene una serie de 8 que ya de 저는 리뷰를 조금은 딱 보고 뭐 근데 그냥 그런 분들 책상 게 그래서 그분도 심볼로 찾아내가 보고 무슨 내용 그런 맞아서 상계도 너블링들 저는 우리 유단 자가 생각을 했나 같이 이유다 살레 유단 비유단 뭐든지 좀 신경 쓰이게 되고 되는 거 보고 무슨데 주되게 좀 분다 대상계도 그냥 천어도 지금 전적 이제 간도 동마 가고 보고 그냥 고로 동가지 그냥 선계도 바로는 또 전에 그냥 대고 조직 나가 보고 고로 뭉투 게 선계도
되네. 단 디가가 가르치나 다 뒤집어지잖아. 근데 죽은 사람과 구도 공부 그리 최기는 많이 시도 되네. 겨울에 좀 공부 바꿔 좀 제레스 잡아야 되는 차는 도절로 버티니. 근데 화로 니지기 내거든요. 그런 상황 바꿔 좀 제대로 뒤에서 기분에 드는 거 센제 뭔가 뭐 소고침 늘내로 또 그런 상계도 아까 대법의 필요는 대부분 저기 센제 상 소고침 늘제 그런 제가 상계 또 되거든 필요지가 상계발라 되는 그런 뭔가 상계로 봐 이제 상계사를 왜 그런 룸부 이렇게 아까 대법의 되는 그런 마 제가 됐어 बुद्ध समुद्रबाट चाहिँ आदिकालदेखि नै बौद्धिक प्राप्त गरिसके पश्चात चाहिँ उहाँले विभिन्न अरू बुद्धको रूपहरू धारण गरेर यस्तो धर्म प्रतिपादन गर्दै आउनु भइरहेको छ र ती मध्येमा विशेष गरी तिर्कुल बुद्धहरू जुन बुद्धनाथहरू जुन आर्यावरोपेक्षर भट्टराज मञ्जुश्री त्यस्तै वज्रधार उहाँहरूको वज्रपानी उहाँहरूको जुन रूपमा आएर चाहिँ उहाँले विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ लाखौँ सङ्ख्यामा चाहिँ प्राणीहरू उद्धार गर्नुभएको थियो तीमध्ये पनि विशेष गरी यो आज प्रबन्धनमा मानव समितिको जुन यो पूर्वगामी अभ्यासहरू निर्देशन छ यसको चाहिँ अब हामीले अभ्यास गरेर जुन बोधित्व प्राप्त गर्नेमा कुनै सन्देह छैन तर यसको जुन सहनको आफूलाई सुन्नले पनि हामी अब बोधित्व प्राप्त गर्न कुनै पनि सन्देह आएको छैन 되네. 개발도 가지고 미유도 되게 되게 동동하게 뒤에는 하이도 하기도 저도 수발라 상계 되네 로이스타되네 로미는 벌떡 때모로 나타나지 않는 동기 이슈도지 또제 동거도 또다 배경에서는 또 진짜 진결롭게 사실은 또 노동도 이 차를 배워서 깨끗한 것은 제 제부터 보던 도성이 지기 몽고당 시리즈는 제불러도 생이 되고 뭐라는 그것이요 어때 로미를 벌레다 요가 지기 이 제부터 보던 도마 요가 싱글에 넣어도 언니 요가 어제 나눠 고제 이거 어디에 지기는 남편이 법아나 그거는 되게 표시된 남주의 코너 이노 그것도 어제 저쪽에 유도 집어로 제가는 시간도 제대로는 제대로 또 좀 이제 그거 저쪽에 오면서 센터 쪽도 주네 그때 당하게 단세에 뭐도 제번째 듣는 게 처음에 제 상계 기주로 타게 제국과는 가로도 제가 저번쯤에 너무 진짜 되게 이유를 남게 되게 좀 정도 또 부족한 지미당 저기 남아 또 저번쯤에 제국으로 보내는 거로 본다 순산계도 대표님 전자대신이 자비의 공땡대 여러분 그렇게 되는 제네 정도까지 최근에 센 공기정 그것을 기준으로 주되지라 센데 선도는 되는 대표님들 좋아하는 까데 인류 순도 제네경 다고 대대 요걸 본다 계획을 잡아서 계획도 계획되잖아 이게 시비 공부제 기준은 선 추가는 많이 벌어지는 샤우분의 작업도 그것도 소설도 그렇게 정도는 전대신인 당면에는 정도가 저렇게 성계 센데 너도 되네 때리는 던지잖아 그때 전에 다른 데도 제를 고루 본다 두 성계에 성계 제가 성계 제에서 작업은 좀 비판된 비만을 내가 당 작업을 시작하기 번째 25년이나 너도 지금 눈때문에 장시를 저도 잡았다 어제 뭐가 나오는데 그거 좀 저는 거기서 세노 비만을 내가 고루 두군단 저거는 제가 근데 어제는 뭐 좀이 도저히 잡고 그거를 그거 좀 되게 봐도 뭐 세노 가니는 거게 롱네 저거 좀 많이 되게 봐도 세노 그거를 좀 그거를
चित्ते योगे के पर लोग नो चिन्ना छोटू के सुबह दवा संजोड़े के अति योगे के पर लोग नो कजे हिंदी के ने तो जन पंडो तो ये ओम शु तो जो मारे के का संजय नो था ये शेष ने के कुछ मन का वो तो जी तो जेतन देवे जी तमाम मो लोग चल मुझे के तो कुछ लोग देखे नो घूमने के को घूमदा चुसुन को तो बता के दे के वो और क्या दिन जुले दिन ने जब तक ने जब गंभीर दिन ने दिखा जिस तक जो तुम चीज का पेशा को और जैसे जमीन के तुम नीचे अब के शा को तुम रिक्ति के न या तुम न तो नी जो के उन बुका के तुम कबे पेशा पे मों देश जो वो यूरोप नम तंग जैसे के जमीन के समझे समझ तेतन चला समझे तंग तेरे नी जो समझे तंग के बाद ये चिर में तो भाई हम तो समझ जो चिल्ली की तुम्हें जाते तो समझ जो हम जमीन तो नमके कर्म तुम चुनो शे लुया नो जब तुम कुछ खारे ने तुम के चलो चुनो तुम बात दिल तो कुछ तुम के ने चले भी ना ये तो प्रंशी के ताउचे दोचिन कोना यम तो तुम बाबा बट जिसका भी जुन हमने और तुमको तेरी सजी की छह लाख और दिन तक जगती से दोनों 다 똑같은데 뒤에 나도 공시원에 진짜 공기 여기 저기 똑같은 것들을 분가로 도지니 다 그룹에 맞서봐 이니 봐도 되냐마 이니 다들 뭐 봐도다 봐도래 항상 이니 해봐도 다 되는데 알아서 좀 선제 차트들이 기준으로 기재되어야 지금 저들 표를 잡았어요. 로자. 얘는 로 마치 북주대가도 어디니 내 중고는 세우도 대대가도 일일이 똑같은데 땜받기 똑같은데 땜받기 땜받다고 뒤들이 이게 아마 똑같은데 최대다 그는 땜데 뒤들잖아. 똑같은데 최대의 그는 표성 공급 제어받던 것도 주변에 오pen 나라도다 뒤를 유마이게 좀 저것은 일이 뒤받도 통제 어디니 이 너무 똑똑하고 통제한 강의시 다도 왔다 대목에 최대다 똑같은데 최대는 구름도 지금 프레드 용제 렉트 대제수 셔티 표바 섬지 절도 저것은 이제 그룹으로 넣었으니 이 주택이 때문에 냠다 똑바로고 너무 뒤에는 깨라고 어쨌든 똑같은보다 내가 양성 만들기 때문에 유튜브도 이제 funziona 유튜브도 이제 서버들이 저도 주다고 얘기를 저도 센주기 줄아요 어디 세고 funziona 돼요 어디서 맞다는 다들 그대로 똑같이 미쳐라 지금 가서 좋아해 봤다 대화해 봤다 저선 공부 자세히 해 봤다 지금 똑같이 두개 때마다 비슷해 내가 지금 아무 계획이 너무 똑같이 때마다 비슷해 똑같이 미쳐야 그는 건 툭툭 답변 툭툭 예수에게 주된 기도 주대요 아요 जुन गहन सन्धि जुन पूर्वाविष्कारले जुन यो लिएको छ यो चाहिँ अब तीन प्रकारको परम्परागत रूपमा आएको भनेर अघि यसको प्रसङ्गको बारेमा पनि बताइसकेको छु ती मध्येमा जुन अब तिनैवटा जुन परम्परागत रूपमा चाहिँ त्रिभुवन युद्धबारे जुन महासन्धिको जुन 12वटा जुन शास्त्रहरू छ उहाँहरूमा चाहिँ यो अटुट परम्परागत रूपमा चाहिँ यसरी आएको छ र यो आएको जुन यो शासनकाल चाहिँ कतिसम्म रहन्छ भन्दाखेरि अहिले जुन मनुष्यको जुन आयु चाहिँ 100 वर्षको पुग्दाखेरि बुद्ध शाक्यमुनि जम्बुद्दीनमा चाहिँ आगमन भएको थियो र उहाँको शासनकाल अब जुन आयु चाहिँ अब 5000 वर्ष त्यस्तो भए तापनि
यो अब महासन्धि जुन यो गगनधर्म महासन्धिको जुन यो शासनकालको कतिसम्म रहन्छ भन्दाखेरि मनुष्यको आयु घटेर जुन 60 वर्षदेखि अब 10 वर्षसम्म पुगिन्छ त्यतिसम्म त्यो अवधिभित्रमा रहने गर्दाखेरि त्यो अवधिभित्रमा हामीले अहिले यसलाई सरल भक्तिको साथ यसलाई अब सहन गर्नाले पनि विमुक्ति प्राप्त हुने त्यति मात्र नभए यसले अब स्पर्शको रूपमा पनि विमुक्ति प्रदान गर्न सक्ने भएको क्षमता भएको र यसलाई अनुभव गर्नाले पनि हामीले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्ने भएको भन्दाखेरि हामीले अब यसलाई सर्वभक्ति विश्वासका साथ यसलाई श्रवण चिन्तन मनन गर्न सकेर यसको अभ्यास साधन गरिसक्यो भने हामीले अब शीघ्र रूपमा बोधित्व प्राप्त गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि यसको परम्परागत रूपको जुन गुरुहरू छ उहाँहरूले पनि यो धर्म यो गगनधर्म महासन्धिको जुन परम्परालाई चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सूत्रमा यसरी बताएको छ हो जुन विमल दोजिन मुझे भेद भेने विमल जन जिंगे संबोधन कर कमल तो बहुत जुजे तो वाले जीवन विमल जिंगे संग बेरुताने की जिंगे तो साथे न जैसा कि जीवन न तो के कम तारो संगुरु तो कभी संजुजन सुनिशिन जैसा ने संसार इन गुंजी जीवन जिनो तो जन मुझे संबोधन कर केवल न सम भेद पेपर ले जीवे के तेन जीवन कर चलो तुमने तो कुछ 저거 보면 내가 때는 때는 저만큼 장 때는 저기 모는 지키고 있노 근데 기본이 시기 되게 당 최다 강도 강도 뭐 당 양상 밀음도 동점 진 농들이 나와지면 강도 되게 기가 얘라 그거 되게 기본이 그러면 텐데라 염티 시네 텔트가 좀 염밀음도 진실가 되나 연도 개발 진게 되는 최대 근데 가지고 되게 좀 누가 얘라 양 대주 놈는 저도 문제 봐 서버전 인신 최근에 기본되는 통제 통화 인지 이거 중국분도 정부도 도저히 정말 진이 좀 된다고 공부될 저희 법의 전제적인 것도 남신 제가 다들 진진 자기 중국 민주주의 내가 동계 강사 이주 남들이 인베나 대체 뭐 이거 배로다는 시부백이 된게 뭐 이신 대처 동문에 대처도 문제인데 그거 되게 이쪽에 동계 이 전화 떠들기 동부 항상 되게 내우는 다네 그래 도진게 티 저메게 그래 간데 도진게 티 저메게 뭐도 공부하는 뭐 이렇게 이게 주도도 빌라 제를 담아줘 뭐 컨택이 주거든 통이는 대기게 도고친 비밀이 시에 됐네 어떤 비난도나 넘치 빌라야가 지기죠 감리기 주고 공주로서 보통 텔레기 주거든 인지까지 감독 대결로서 왔다 지금 기본 통제 같은 주주들이 아무튼 때마다 되는 그런 데서 통제기 내가 통제 용도 같은 그런 문제들이 마음에 받아 되는 그런 부모님의 해지기 되는 그런 통제는 이런 궁금이나 때문에 यो गगनधर्म महासन्धिको पनि परम्परा चाहिँ अब दुई प्रकारको रहेछ एउटा चाहिँ निधिगम र एउटा उपदेशगम भनेर दुई प्रकार छ यो दुई प्रकारको जुन उपदेशको जुन अटुट रूपको जुन धारा रहेछ त्यो पनि अब एकैमा समझाइ भएको जुन धारा चाहिँ अब यो रहेको भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले श्रद्धा भक्तिको साथ यसको साधना अथवा अभ्यास गर्न चाहिँ अति जरुरी छ किन भन्दाखेरि यसको विशेष मूल स्रोत अब हामीले जुन यसलाई विश्वास गर्छौं एकदम विश्वासिलो स्रोत नै हो यो रहेको भन्दाखेरि यसलाई नै तपाईहरुले विश्वासको जुन विश्वासिलो अब मूल स्रोतको रूपमा चाहिँ मानेर तपाईले यसलाई श्रवण अथवा मनन चिन्तन यसको अभ्यास गर्नु अति जरुरी छ अनि चाहिँ दिलुकी जेटा दिजले सेटो बदलमा कतो के नाम मोंडा के लुकुशे करना रोचे kan तमे तेता मसी कुके दिजाते के निरत से जो गुरु से सेचन नो हम तुम बर तो मन के तो से ठीक है तो देव की दुंगी
돈을 가져가는 게 이제 쉐르마 방바는 가져들 그 중세 맞아가 그거를 뜻이는데 양면이 대대를 때는 경고를 주변에 주고는 대상들 그 팬들 집들도 대대성 제시 오늘 모두 되는 이런 정도 되는 한번 롱당 받체기 넘어 먹을 좀 되는 집상에 개발하는 개발자가 이상 정보를 접하는 미마이 게 전이 그냥 도와준 게 얻어보는 것이 그냥 문제 받는 일로도 충분히 좀 대부분 원고 농구 시스템에 대한 연계 원 개발은 주고 그러면 전에 경우도 원고로 제정이렇게 남쪽 국에 때가 되네 그냥 얼마나 이상 감도 보는 게 라는 게 주도해서 전체적인 걸 통신 뭐 우적 뒤주기 제일은 배전당 제일 제일 서로 뭔가 까겠다는 저도 누구니 이제 오늘 좀 말이나 저로 다외 마모네 동대 굳이 좀 그냥 양도 뭐 그시에 되게 미리도 답변을 단 제가 되게 자세는 티도 나오래 제 바로 뭐 이거 공부되냐 공부가 다 무슨 일 나빠다 되게 있는 요것도 그렇고 너도 그때 뒤거든이 셰퍼만나 유노 제장 통에 메노를 줘도데 최대 루주 통에 어떤 데다데 때도 민주도제 되니 공기기에 까물 창고에 되는 그런 거에 된대는 되니 별로야 왕롱티 내가 그런 이 냠는 데가 내가 그 당고 되니 이제 파체 롱체 된다 파체 하는 되니 주는 뭐 보자 왜냐면 만내 기한 되니 그런 아마들 느끼시더니 냠 냠내 제제도 봐 아니 버디 보내다 아무도 많이 냠내 제우도 좀 봐대 녀 집어서 이 집어서다 담게 봐 그 뭐제 오늘 주에 문제 제대 그러기 겨와나마 이거 겨와나마 로자다 오늘도 이게 뭐가 되니 구르는 것이 뒤주도 쉬우게 생겨나고 봐 얘기 이거는 베르타네 겨와셔라 그래서 정말 제 얘네들이 주국구도 상부게 왕구로 로고tum 지체를 얘기하는 왕 개발 냠도 주국 때문에 주는 유선도 이시티고 셰스 왕롱티 다다 담게 다 담게 또 하고 부지치고 요거는 도들 이니 말한도 니 라네게 되는 로만의 체험 받다도 미리 시도 셰스 되게 어떤 문제가 되는 그런 서식당 이 개발대 제가 되는 그런 다 개발도 이 개발 다 되게 되는 그런 문제를 느끼지 되는 말 अब यो गहनमा जुन अब इतिहासमा अब जुन संक्षिप्तमा यहाँ बताइसकेको छु किनभनेखेरि जुन निधि प्रकाशक निखिल दोर्जे उहाँले चाहिँ सङ्गत पत्र लगायत गुरुपत्मा सम्भाव जुन ज्ञानको काय प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले दर्शन दिएर उहाँहरूको मुखबिन्दबाट चाहिँ एकदमै जुन निर्देशनहरू चाहिँ आगम उहाँको जुन अभिषेक निर्देशनहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गर्नुभयो र उहाँले प्राप्त गरेर यसको जुन अभ्यास गर्ने पहिलो चरणमा चाहिँ विभिन्न बाधा अडचनहरू उहाँले देखा परेका पनि र गुरुको आदेश र आज्ञालाई चाहिँ उहाँले शिरोपार गरेर यसको जुन साधनालाई चाहिँ उहाँले अटुट रूपमा त्यसलाई साधन गरेर अभ्यास गर्दाखेरि विस्तार रूपमा चाहिँ उहाँले त्यसको जुन यो गहन धर्म महासन्धिको जुन विशेष मूल जुन बोध हुनुभयो र त्यो बोध क्रममा चाहिँ उहाँले गुरुपत्मा सम्भव चाहिँ जुन ज्ञानको कार्य चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले यो मान्छेले जुन मान्छे भेटेको सल्लाह चाहिँ उहाँले यसले दर्शन पाएर उहाँको मुखबिन्दबाट जुन यो धर्म निर्देशनहरू चाहिँ अटुट रूपमा प्रदान गर्नुभयो र उहाँले प्राप्त गरेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यसरी अटुट रूपमा जुन हाम्रो परम्परागत रूपमा आएको जुन गुरुहरू छ उहाँहरूसँग चाहिँ यसरी अटुट रूपमा आएर आज हामीले यसको जुन श्रवण गर्ने यसलाई अभ्यास गर्ने जुन हामीले सौभाग्य प्राप्त गर्छ त्यो पनि उहाँहरूको जुन कृपाले गर्दाखेरि उहाँहरूको आशीर्वाद अनुष्ठानको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हामीले यसको अभ्यास गर्ने जुन सौभाग्य प्राप्त गर्छ यो
हामी एकदमै सौभाग्यशाली छौँ र यसको इतिहास अब यो जगन्दामा महासन्धिको जुन इतिहासको रूपमा भन्नुपर्दा यो संक्षिप्त इतिहास चाहिँ यो रहेको छ शिवाजी जी का मुझे बने मुझे घूम तो बताते हैं कि ये तो ये मुझे तुम्हारे जंगल का सुखी लूट है तो जब तो बोले कि वो जो मुझे जो जो ले जाते हैं जो मेरे से ये बताऊं हूं तो जो ये छोटे से मतलब से भी एकदम दिन पर जो दिन ये चलना तो नहीं चाहिए नहीं तो थोड़े से हमारे हम थाने 처음 중앙도 세당, 어떤 중국 내장, 그들이 미국에서 지시는 중 컴퓨터기나 특별자원 세당, 전남민족의 투투 내장이 그들이 쳐다보는 내장, 뭐 그들이 뭔지 처음에 중 세도네. 그다지라 대표가 원디 민장, 원디 경우는 철학의 세당, 로빈 기부 되는 수고되게 생긴 서로는 좀내 마음도 그거 뭐건 그거 미처 예에다가 또 이제 다른 거 그걸로 내는 도대체 그 매버리고 제단 나는 그 논된 집에 그 집에 그들 미도 제시 좀 제단 논된 때만 좀 로또와 배우던 새롭게 계속 다들 되는 마음 되게 더 되게 리ችን 너는 준다 내가 정시가 내 기만 리ችን 되고 한기 미적시 제단 눈치를 당하니까 배웠던 그 주부의 들으면 남도군도 너도 이제 또 연대 그 시립된다 필레줄 어제는 주거에 쉐도 당 때문에 또 온다 대서시가 미길로 미도 정도 쉐되바 대적들이 뭐 쉐당 온다 또 뭐이는 대주 그주 따대나 쌤은 뭐지 뭐 쉐당 그러니까 이상이 되잖아 민주도 좀 된다 대리인 말 대리인 좀 태미 좀 शेखुंडा तेरे नंबर के ऊपर जो हम तमला पहले ना को कौनसा चीज़ तेरे के लिए जो तेरे क्या तमला को दे ये चीज़ें लोगों शेबाओ तन दे तो जो मिलते तो जे और तेरे को मत देगा कम काटो जो कौनसा लामा और तेरे लामा कौनसा चाहतो तो पूरी ये कौन क्या तेरे तो तेरे मिलते तो जे और क्या है ये तो बात 어떤 고르고 버티었다는 것은 대체 뭔고네 이 때문에다 누구 뭔고게만 강자래 대나 때문에 미주 도치기에 다들이 나도 때는 템베인데 그 공룡도 도치기 그 궁금이만 시작하는데 निर्माण कार्य मिडिल दर्जे हो छ पहिला गुरुपात्मा सङ्घको कालमा पनि उहाँ विभिन्न रूपमा चाहिँ उहाँले यसले जन्म लिएर उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ गुरुपात्मा सङ्घबाट चाहिँ उहाँले धर्म निर्देशनहरू प्राप्त गर्नुभयो र यसरी परम्परामा चाहिँ उहाँले यसरी निर्देशनहरू प्राप्त गर्दै अनि यसको धर्म अनुसरणहरू गर्दै यो परम्परागत धर्ममा चाहिँ यसरी आएको थियो र यसैले आधार मानेर जुन उहाँले अहिलेको जुन महासन्धि जुन यो धर्म चाहिँ जुन अहिले अटुट रूपमा यसरी परम्परागत गुरुहरूलाई पनि यसरी प्रदान गरिँदै आएको हुँदाखेरि अब यो जुन अब उहाँले पनि अब विभिन्न जन्म यसरी अब भविष्यमा यस्तो विभिन्न जन्म लिएर अथवा निर्माणका मिडिल दर्जेको जुन जन्म लिएर महासन्धि धर्मको जुन विस्तार गर्छ भनेर जुन उहाँलाई यसरी बानी भएको थियो त्यो बानी भविष्य बानीहरू विभिन्न बुद्ध र बोधिसत्वदेखि लिएर गुरुपात्मा सम्भावले गर्नुभएको उहाँलाई बानी छ भविष्य बानी त्यो भविष्य बानीको जुन हामीले विश्वासलाई मूल स्रोत त्यो चाहिँ अब आगमको रूपमा चाहिँ यसलाई मान्न सकिन्छ हामीले अब कदर कहानी
저번 주는 되게 그것도 또는 양 자전거 처리도 지금의 처리는 최대의 대가를 갖고 남들 두디 인지 대르시 중앙당 이제 고객들이 비디오가 손질주 가인 때린 당당 제 도시는 제 제품 같은 굳이 좀 모두 순간에 가인 두들인데 때리는 사람만이 봐 남주인 모두 민주주의 되는 민주주의노 오늘 때부터 가서 미라만 주바게 모두신의 때때에 전부 모임에 최대되고 중앙 도주 관리시 전화 돈돌이 세바당 규례 세바 주도 공매게 남달리게 중에 나한테 떠오르는 보고 대남 TV 주문에 시에도 대남 최진이 시도되는 것을 모두 준비 개발은 제가 두바세 장 주치는 모두 준비 딱 주문에 봤던 카스터의 명한 일지 마케와 주바 도리 주주도 마고와의 주바이와 한국의 상황에 와서 자살로 체이된 난 지나 비행의 캐릭터가 뒤쪽에 수조관이 최근 사신 모노 넘버 사건 레중에 나 대전에서 대부분 누구께 되지 대인게 똑같은 게 산적하다 제대로 루주지 리본은 소원이나 주가 지나친 지단체 최소모 조건 연구의 양대 도거지 루지 수조가 제가 상임의 길을 넘어던 처럼 대규택도 있게만 예지 되니 제 전대기 다다제 남주기 되니 까마게 때마게 대대기는 그런 혹시죠 또 탄데 까마야지 가서는 바보 지지부 제레 빌라 소바 예담게 화무도 상계를 숨어있으니까 어디니 때든 이제 도지기 통에 때문에 나타나는 그런 때만 어디니 되니 조금 민주 도지네 어디니 가만 참여라서 봤더니 그런 시에는 연기 집에 나타나는 그런 인지 개발도야 되는 그런 게 나라야 따뜻한 그런 따뜻한 주진들이 되는 그런 아마 마상원에서 깨진 렌트지직 어떤 그런 틀리지로 고맙고 상경을 되나 이 아마 현재 사만호과 용도도 같은 그런 상경 따뜻히 되는 그런 아마 사문기 알아도 되는 그런 태성 범성 제지력이 이래야 되는 그런 태동 내를 거네 어떤 그런 대화 예지 누구 되는 그런 한지도 루지 콩대가 하긴 되게 그래서 루지는 맞잖아 선지제를 까지가 이 민지와 중국의 분다 이 집의 중국이 때문에 어떤 하나도 최대 남의 지위 개발한 거니 아니면 나도 자본이 지체되는 이해를 공부해 यो गगनधर्म महासन्धिको जुन परम्परामा पनि अघि बताए अनुसार दुई प्रकारको छ यो चाहिँ निरीगम र अर्को चाहिँ जोरगम पनि भनिन्छ उपदेशगम पनि भनिन्छ दुई प्रकारको रहेको भन्दाखेरि यो अहिले जुन हामीले जुन यो श्रवण गरिरहेको जुन धर्म छ यो गगनधर्म महासन्धि धर्म छ त्यो चाहिँ अब दुईटैकै यो निरीगम र जुन जोरगम दुईटै उपदेशको चाहिँ अटुट डाला जुन समुचायको रूप हो र यो चाहिँ अब हामीले जुन रुकुन मिलिक दोषीज्यूले चाहिँ जुन उहाँबाट परम्परागत रूपमा चाहिँ 12 जुन सम्बन्धपत्र भएर चाहिँ उहाँ रुकुन मिलिक दोषीबाट चाहिँ परम्परागत रूपको जुन 12 जना जुन शास्त्रहरू छ उहाँहरूबाट पनि अटुट रूपमा त्यसै परम्परागत रूपमा आएर जुन कर्म छाप्ने उहाँ जुन परम्परागत जुन गुरु हुनुहुन्छ उहाँसँग यसरी अब अटुट रूप उहाँको जुन मूल गुरुसँग पनि यसरी अटुट रूपमा आएको भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीले साधारण नठानेकन अति नै गम्भीर भएको भन्दाखेरि यसलाई हामीले सहन गर्नले पनि हामीले यो शीघ्र रूपमा बुद्धि प्राप्त गर्न सक्ने खालको सौभाग्य प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि यसलाई अब हामीले विश्वास श्रद्धा आस्थाका साथ यसलाई सहन गरी यसको एकदमै अभ्यास गर्छु र यो गर्न पाउने पनि आफू एकदमै सौभाग्यशाली भयो भनेर चाहिँ यसको हेतुवाद प्रकट गर्नु होला 건너가는 부분이 뒤에서가 공개적으로 정해진 걸로 제가 내게 되는 걸로만 뜻을 더 공개적으로 내기 때문에
내게 되니 되게 내가 배다 저를 내니 나 저를 내게 내주 저런 내게 내주다 저를 줄게 뭐 지도 뭐 내가 또 저기 잡고 라메 되니까 저기 뭐 라메 되니까 어떻게 아마 계신이 진투기 되는 좀 봤던 제라야 되는 그런 저 시작하고 내당 들당 이렇게 되니까 언니 시작해 되는 그런 배열당 되니까 최고도 이 배열하고 봐 어디 저런 군주 전도통제 내가 되다 내가 부셔리에 아바야 좀 담아 좀 수랑 가르쳐 드려야 할 अब जुन धर्म प्रवर्तन गर्ने गुरुमा हुनुपर्ने गुण श्रवण गर्ने जुन चेला अथवा शिक्षामा हुनुपर्ने गुणहरू रहेको छ र यो धर्म श्रवण गरे पश्चात चाहिँ हामीले प्राप्त हुने खालको फल अथवा यसको अनुसंग छ त्यसको बारेमा जुन अब यहाँ विस्तार रूपमा बताउन गइरहेको छु अब यो गवन्दामा अब यसलाई निर्देशन गर्नु अथवा यसको व्याख्या गर्नु यसलाई श्रवण गर्नु यसको प्रदान गर्नुको लागि विभिन्न अब गुरुमा हुनुपर्ने गुण त्यो श्रवण गर्ने चेलामा हुनुपर्ने गुणहरू र यो धर्मको जुन अभ्यासहरू श्रवण गरेको जुन अनुशंसाको बारेमा हामीले एकदमै विस्तार रूपमा सूक्ष्म रूपमा यसको परीक्षण गर्नुपर्ने छ तर पनि अहिले यसको अब एक एक गरेर जुन गुरुमा हुनुपर्ने गुण युक्त छ कि छैन एक गुरु योग्य छ कि छैन शिक्षामा हुनुपर्ने गुणले योग्य छ कि छैन ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले परीक्षण गरेर एक एक गरी परीक्षण गरेर योग्य भए खण्डमा मात्र हामीले त्यसलाई धर्म प्रवर्तन गर्नुपर्ने अथवा त्यसको श्रवण गर्न सक्ने त्यस्तो भए तापनि अहिले जुन अहिले हालसालको जुन श्रवण गर्ने तरिका चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जुन गुरुप्रति अलिकति आस्था श्रद्धा र विश्वास त्यति भए मात्र पनि अब हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब धेरै अब यहाँ सूक्ष्म रूपले परीक्षण गरिँदाखेरि चाहिँ अब समयको अभाव अथवा त्यसको असम्भव भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसको सम्भव छैन तर पनि तपाईँहरूलाई अब यस धर्म श्रवण गर्दाखेरि एउटा विश्वास आस्थाको साथ एकदमै दृढ श्रद्धाको साथ श्रवण गरिदिनु होला
고를 고도 마토가 도도 마저에 저도 고대 랑 마저에 세베 세라 마토 냠 카본 테라 게르 좋아 리르케는 룽데는 리르케는 파트 딩네 버스 도바지 제루 런지 비교동 포토 쇼토페네 셀라니 미슈 나는니 테토니 쿠티키 지드니 키드 상품도 상품도 como 컨텐츠 타고 도가가 제가 나오는 연대기 키 교육도 부터면 내가 신경 빠게 다가 차로 가게게 알금 담면 내가 신경은 로기 나장라 차 민체제 동대 정보제 시부 경보 지든 딱에 미동에 다기도 배 저거 배에 중앙도 배잖아 라게 담가선 담가면시 제주도는 라마타가 아스테 부주근이 라마티게 남다 대주로 버튼 라마타가 누구나야 주님만은 주던 담진던지 계획을 상대히 저로 분리경 센터는 예동도 집어대는 연주게 어제는 뭐제 한일로도 두에는 장대강 공부분도 미육도 법인데 제 주주 산내 세력이 줄 넘치게봐 몽세 군내 땅 통분님의 대박 통분님의 대박도 보고 시험도 somdedige totemno legam tui kirbotan blubeti chachetu juga shepe chi chelum subatan shidur chewa tamna yidur me kaje tu ligaba tamna yang lode mede ju yanti mena tu tamti gari kan bote mongol yeba lol yeba tang dao she ko setaralama nibo pani kan komutem ten shena ujerum buji shena kan tibi tabatin judu lane tum la keba keto deje taum jetum shilam jetum taam jeto badang yam deje jubal sama she tibi tibi ke no buji chewa tang tu gu papa tang deba tu rob ya tang tu라 도망가 부지 좀 받은 때에 남세 돈에 간 친구들 돈이 왔던 기획이 제대로 예준냐로네 연대 당도 이 20개 누구도 보다 템버 자오 시험 받은 대부분은 뭐지 문제는 이만은 내가 모두 받은 대로 모두 저다 매진도 연구에 좀 받은 네 도버도 주변에 아마 좋이는 룬네 뭐그 마티가 룬네 생각하면 지금 같이 돈에 양양도 방배 또 빠져버 되게 또네 tote geleji tunga yang topa chibu shuwe lama runga yino teto mayin na yang teta yende chachiwa tam te runga le tugu chibele kya tung sowa tene lama mata lama ta pete ta lama ore lama ta pete ujenu meche lama mata chibi tuyu che tunga tang no ujenu meche kake chi gyunye ba nam tam la tam chen tongshu tuji che ba kashi yudu ba de teti la shenpa tamba lu tuju che jenye kayiwa tam tamdi meche jina te ba tam yindi nita jena to ba de teti de oloma choki tuji kongwa na cha she tamba tam she je tuji chongwa de jen cheta singi goma nina sayi tu shu shao ni cha tiki denju chende gyudu nini namla timi che she tu ko ono nini chito boshinaga ujuru buji shenika sherab chiche tukdin chewa mugu tam tamna cheki nijo da joche chewa teke lu tamne dhubat thokam dod nuba dod nuba chitung ka nyeshing mugu la tenjam neba deto ho te loe shetunde deto viroma la yanka tobati butena jang teji buji la nami she tharachine jang kata gyurumba sankewa la gomba imena yang lomi gitini nga tuche jang sang kana yang 대박 tempoyena cheki tempo durung na 대박 내가 먹을 것도 로가체나 cheki 때도요 메롱 얘도요 메롱데 되니 저거 그 영대서 상가 동안에 체크와 또 똑같이 무슨도 되는 얘기가 저 두두 거의 누구도 뭐 얘기 오늘 뭐 지금 얘때주 이 신분이 밖에 별로 두두 거의 누구다 제공도 내가 그러는 게도 뭐 지를 대박적으로 해야지 됐다 너무 재밌어서 로만도 좀 라마 지금 뭐 자신은 오늘 뭐 지신이 좀 재밌었는데 너무 그 바깥에 이거 통해
甚至我个中外季风季就是那个年轻绿色的东西，我去从来是不行，我们年轻人的这样的叫我去各工作，这都不那么当我们的经验上，就是当工作，现在咱们咱们那么对称那么重那个确实我觉得我这个在出去。出个社会这么一个那个年，这个各种的这些慢来，所以出去不对的，我们一个咱们出去了，那没得，这第一了，这就我的中国城，这边的你讲出去的就我家，做人保现在呢，他们在台湾等对推行的工业讲说呢，除了这就是台湾这，这种咱这个都。这个那么的捐赠，那么电动的提议，那么的捐赠，那么这里电动的那么提议，那么这个那么包括投资的那么提议的吧，那么这个前提的，你包括这个咱们前提是对吗？这里这个米了的吧，这不。Jangan dulu nam saja, demi cakap ngal saja je. Jadi kita support cembicer. Jadi dulu saja tamci itu komplek ibu. Cukup kudu sampai dulu komplek tapu atau cek ibu tapu tu jadi sama. Jadi kena keji jaga cek keji sopan ke tuan nasi itu berubah. Jadi sang jatuh kita dulu kalau nuai cek. Gimana? Marahlo, tadi cekik, kalau kita cekik cekik kabla, anak berlalu sama kita kecil kita tu sangat bisune share itu kurang penting jadi. Ani ya waktu ini sampai nanti deh, cekik kalau lokal macam apa, teror macam apa, untuk itu cekik kamu telah ina sama terus misal. 어디 대통 리서를 보내 대규 이지 누구 어디 당남 대통령 하나도 접속 제도나 대통령 리서를 보내 제도는 저도 공부 제도 스텝에서 하나 강동기 제도 직전에 하나도 보통을 Mahayo Gavandama Mahasadi Dhammaja Ati Gavir Bhaiko अब हामीले गुरुमा हुनुपर्ने गुरुले युक्त सही छैन त्यो योग्य सही छैन त्यो परिश्रम गर्नुपर्ने र चेलामा हुनुपर्ने जुन गुरुले युक्त सही छैन त्यो कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले राम्ररी परीक्षा गरेर यसको अवधारणा सहन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि अब यो सम्पूर्ण कुराहरू विधिगत रूपमा अब जानुपर्ने हो तर त्यसले चाहिँ अब यो सबै कुराहरू परीक्षण गरेर अब विधि प्रक्रिया सबै पुग्छ पुग्दैन कुरा भन्ने त्यो छुट्टै हो अब त्यो अलिकति असम्भव भन्ने कुरा होला तर पनि हामीले अब यो धर्म चाहिँ अति गम्भीर भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई एकदमै श्रद्धा भक्ति विश्वासका साथ जुन आफ्नो यो प्रदान गर्ने गुरुप्रति पनि एकदमै आस्था श्रद्धा र भक्तिका साथ यसको धर्म श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छ र यो श्रवण गरिसके पश्चात चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ समयको पालन गर्नुपर्ने चाहिँ अति आवश्यक छ गुरु र चेला मानिसके पछाडि गुरुबाट यो अति गम्भीर रूपले यो धर्म जुन गभर्नर महासन्धिले जुन हामीले निर्देशन अथवा यसको अभ्यासको जुन विधिहरू हामीले प्राप्त गरे पश्चात चाहिँ गुरुले हुनुपर्ने गुरु र चेला बिचमा हुनुपर्ने जुन समय कुरा छ त्यो समय चाहिँ अति आवश्यक छ अब यसको पालन गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ किनभन्दाखेरि यो धर्म जुन हामीले प्रदान गर्ने गुरु चाहिँ एकदमै योग्य गुरु गुरुले इष्ट गुरु उहाँबाट यस्तो खालको जुन यो गुण अथवा योग्य चेलाहरूले यसको धर्म प्राप्त गरे भने यसले हामीले जतिखेर जुन कालखण्डमा हामीले यसको अनुसरण यसको अभ्यास गर्न सक्यो भने त्यति नै समयमा हामीले बोधित्व प्राप्त गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि अति गम्भीर भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामीले अब यो धर्म गम्भीर भएको कारणले गर्दाखेरि यसको समय पालन गर्नु पनि अति आवश्यक छ यदि यो समय आवश्यक यो पालन गर्न सकेन भने अब यहाँ यो धर्मको जुन रक्षकहरू छ उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले यो
दण्डहरू आइपर्ने गएको हुँदाखेरि यो अब गुरुलाई हामीले गुरु मानिसके पछाडि अनि जुन समयले चाहिँ पालन गर्नु होला यस धर्मप्रति पनि एकदमै तपाईँले श्रद्धा भक्ति र विश्वासका साथ समय पालन गरिदिन अनुरोध गर्दछु Hang chi tri che ba lang lu che che ku ni ba no lo lo tu mu ni ba ni ba no wo tu mu la yang ta je ke ba jo ke ba le ke ba le na shi ba le ta ba le ke ba ba ni tri ke ba ju ba na ba che le ke wo tu tu de ta wa ba ji ke na le ke ni de de shi ni ba ba che na de de ba tu ji ke ni ke ku ba le ke che ke tam de ta te Teju gulu nishi dini bhagwan de je kum to de che bala yamna dewa ne dewa je ni tu le je san dewa ni ja dewa de ko ni ne du de ni ke ne do de ta ki le kan yo I to 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 ro de ro da je de ko ko de ni je kum to de tam chi ta ro de tam kum be ye che na ni yo de ta de to ne ta de to ne che ni ko ta ki ta ne to ko ki to de che Duduk duduk juga mubel itu tu mereka juga bagi hati mereka ni jadi mereka ni tu bagi korban ni. Duduk jangan menjadi lekter hati bukan. Negatif kalau juga yang macam ni lalu ni Kristian dan Jawa kalau macam ni lokasi ni celah ni kita ni Sanjay Gatumba, Sanjay Kamashe Jawa ni, Sanjay Majuba, Mumbai Jawa, Sanjay ke tempat ini tujuh nishi pernah nyegum, Kupa Jawa ni mirike yang sudah tujuh juga misawa te, dia nyegum dan nyegum bawa, dia Jawa dan Jawa ni nyegum milu ni Jawa itu apa ini? Orang tidak tahu orang tu mesti nami tujuh. Kenapa di rotor nunci, tumuci untuk rotor nunci. Ini rotor nunci namanya. Ada buat di jadinya kalau deh, terrotor, jadi kami rotor korea, na. Jadi sebab kami korea ni, rotor ni, ani minjum dulu, jadi kita ni dah, thapa tak sampai sampai lamdi. Otak ini kurang cuba jauh yang bertabi. Otak ini kurang minggu ribet ni. Okey ya, ini kan siapa negeri tanah, desa yang lekat ini kurang cerita juga lah. Ini tujuh tempat terbaik. Yang ada, ini kan jadi tejo milu sama ada, cerita tejo sama ada, lagi juga sama ada, khoros ini lekat, kurang dunia kurang si Nibik sampai mencari waktu sam tiap kita nyata jalan rotor ni, sampai cukup cuma jauh yang bertahu, rotor ke kita ini pun rotor, kita ni yes. अब यहाँ मूल विषयहरू छ चित्त निर्वृत्तिको बारेमा अब यसमा पनि अब चित्त निर्वृत्ति भनेको चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो संसारिक कुराबाट सांसारिक दोषबाट चाहिँ मनलाई चाहिँ अब निवृत्ति गरेर चाहिँ धर्मप्रति अग्रसर गर्न खालको विचार भावलाई चाहिँ निवृत्ति भन्छ, चित्त निवृत्ति भन्छ। त्यसमा पनि कस्तो खालको निवृत्ति हुनुपर्छ भन्दाखेरि जुन प्रसाद र सम्पत्ति पाउन अथवा यो मानव चोल प्राप्त गर्न कठिनको त्यस्तो खालको प्रभावलाई सम्झेर मृत्यु अनित्यको जुन भावलाई सम्झेर र कर्म हेतु फलको भावलाई सम्झेर सांसारिक दोष अथवा त्यसको भावलाई सम्झेर तपाईँले त्यस दुःखबाट त्यस्तो खालको भाव अथवा त्यस्तो खालको कारक तत्त्वबाट चाहिँ शीघ्र रूपमा मुक्त भएर भोलित प्राप्त गर्नुको निमित्त अब धर्म साधना गर्छु भन्ने हेतुले चाहिँ तपाईँले शरण गर्नुपर्ने हुन्छ। ini saat ini kami coba menunjukkan untuk tujuan ini jauh betul dari negara Jerman ini lebih dari ini untuk anda sama dengan Jerman ini coba ini siapa yang minggu sama kewasan itu ini pasti untuk jenis yang dapat jadi kalau tentu itu kami tentu cerita untuk jenis lah tapi cerita bagi itu coba untuk kita untuk ini untuk
내가 뭘로 버티 세대를 참내를 내서 맞아봐 내가 대바니 구조금 상처를 대보셔봐 내가 동안이랑 좀만 신조만이 로티레 산지금 대주도 때만은 대주 신님 또는 다른 것들 제주도 대주도 제가 대주도 그거 tembayan nimege bola ni mata ngacha thabu ji tam yiba tang ngacha ba ko tu ne ji pa ko ko chu tu ta ma ta ba su ne na ta to ko chu ko na yu tu to pa ke re tu yin chang tam ba de je tu ju ba ji ju ke de ne ba tang shen chu ji to ba ni de ke ni Directing in on the top of two nations, Shella Pinch, Church of Batman, Yin, Dejuan, Bomba, D, and Tentuino Tombena, Ramjan, no, Tentu Church, Church, Ticket to the Military, Sama Rumbuche, Share Joe, Divination to give a call, and Shedan, Tentu Union. Give a cash, the substance and Java getting to the turn, the chilling about the began to the better, not time to connect about the Tantamu, the money, the Pemo of the Tonic America and me, and never got the office to buy and never got Nasandi and the to join and never got the children to buy and never got young to the mom, never got one two teachers, never got the cash, and millions of people Tujuh maupun milu topa yang mesti lah tujuh mungkin kerja milu topa sate mencuba le cuba tu dah kamu cakap ni cuma rojak dan ni tu tong share tunggu tapi punya jangan ni berkawan ni sebenarnya kerja tunggu lah kata batang kami nampak sana jangan junggar kamu nonton macam kami tu junggar cakap batang jangan lah sama pasang kamu sama cakap si batang jadi sentuh milik tu batang si batang mau share tunggu nanti punya jangan berkawan ni sebenarnya kerja tunggu ni sahaja jadi sama ni tuan sendiri tinggi tu share tu betul kau ni lagi boleh jadi share jangan cuci lagi jadi ni sini juga itu betul Jadi terutama cip yang ada juga kalau share pun dan itu belum punya jauh jadi musik yang kalau gitu tu saya sampai dulu ni dari belum punya data yang nanti tender cuci mana dua yang tu dah minggu tapi orang tene jauh gitu tapi tujuh lah有的banyak解决了这个教学工作的呢。三个月内，中女中将没将破规那个中间咱们些，咱们女人不经历那个去嘛对吧？特别是教会这个中南主播人，张波人，破规人，咱们确实嘛对呢，科班对应那个人，要多求个人，让工랑기 포인데나 렌제는 두치네 너무 많이 봐도 최지대가 개혁체 최진 나네 그냥 저거 준비를 저거 그냥 대지가 선제에 딱 고치면 최 양도는 양립 지역에 저번에 검색도 다른 루도 디라 최지 모두나 탑네 넘버로 패키지 최근 정보 그때가 샤지 저는 공주도 그랬다. 대화 기획했다. 녀와. 나도 성모는 거기 녀와 기획에 성모는 녀와 기획 말이 어떻게 지금 최초가 대화를 녀와 기획은 사람 그 동의거래. 대신도 기타를 기획에는 기타를 기획 말이 기타가 되니 결국 동의기는 최초가 분배의 말이. 둘도 되는데 Judul ke songam judul ke mata bicara ni ke orang dewa orang tong ni ke orang dewa judul ke na senje judul dan judul apa cambu yang lain tak judul cik kurang jadi berlam lain misikin tubuh diri cek siapa cek ni dia nama ini judul maju macam foto dewa dia macam hati rendah senje Palestina ada jadi beberapa tu aku dah cuma membutuhkan ini kajian itu tujuh YouTube channel ini channel itu ini data develop yang hati ini saya sama juga longgar apa itu semua itu kaji long channel
제 미국아 다 대대로 그게 되는 게 말이 다 미국인데 대는 다 미국이 또 봐야나요 다 개발 사례를 쓰다가 저기 되니 오모 방송도 어떤 고발하고 받는 다 되는 건다 담배 양 사포지 두고 제베게 되는 그런 땡 탐제 나오는 총을 주바디 도와주 두고만에 땡 총을 주바디 미르게 얘는 대대 상계 탐지에 미르게나 상계 몽의 상계 탐지에 미르게나 상계 다대 상계 탐지에 그 미르게나 상계에 미르게 되려야 아무도 제주 주나 저는 그런 대단 거 두두배 되니 가서는 남주기 싫어 대는 시기다 그런 번리기 똑똑하다 이런 리기 똑똑하지 이제 된 다른 리기 똑똑해야 다 치수도 나오면 되니 담배체 제양 가지고 선호로 되고래 담배체는 마음에 그냥 도티니에 되어야는 되니 대신 담배 숨는 거 이런 거를 대단한 지지 교수님이나 이제 그런 족주단 주주로 봐 이제 뭐고 그래요 대만에 가서 다시 도와주고 제티 되는 상기 준비장 대바 정말 미주기 그런 좀 다들 미주기야 되는 그런 상기도 뭐지 되는 그런 기분 담아 좀더 그런 필리핀이야 도와주는 지역에 되나 어떻게 이제쯤으로 소파단 지들의 영혼으로 소파단 양대인들 선물로 소파 이제 로슨 던지는 그런 소파ችን 지역 양내 제발 때문에 어떤 상기세 미치기 내로 우리도 준비 25대 제가 나가는 그런 상자도 대대분이 두고도 맞게도 밀르는 밀리게 상자도 하게 어떻게든지 어디니 시에 보내 아까도 이제 주소도 만들어 담배체 여보지도 선가 대교 밀리게 저번 남조마다 시조마다 절반대 선언하다 보도록 대대 비티체도 때문에 최여보지 영도보지도 선 되니 아까도 뜻이 방토부터 같은 데나 다와치 그늘이야 남는 제비 비티도 앞에 연아이 이 다와치 그늘이야 그 이마에 셔도 한게 상도지 있는 거는 셔가 상도지 코트보다 방토도 지금에 제일 상가도 대대기 되니 대화 방문 수준 서서나로 지세 인터페이지 되는 진짜들이 아마요 आर्चन मानव चला यो रत्न मानव चला अत्यन्त कठिन भएको समयमा यो आज हामीले यो प्राप्त गरेको अवसर अथवा यो प्राप्त गरिसकेको छौँ किन यो चाहिँ अति पाउन कठिन अथवा गाह्रो छ एकदम दुर्लभ छ भन्दाखेरि अब 8 पटकको जुन फुर्सद नभएको भनौँ अब छान त्यस्तो छान नभएको त्यस्तो स्थिति अथवा ठाउँ स्थानबाट चाहिँ हामीले मुक्त भएर 8वटा छान सम्पत्ति युक्त मानव चला प्राप्त गरेको छ यो 8वटा जुन छान सम्पत्ति युक्त नभएको जुन स्थानहरू चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि पहिलो रहेको छ यो नरक यदि नरकमा जन्म लियो भने तपाईँले त्यहाँ तातो र चिसोको जुन दुःखको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सद्धर्म तपाईँले गर्न चाहेको पनि त्यो गर्न सक्ने जुन समय अथवा अवसर प्राप्त गर्न सकिँदैन र पेटमा जन्म लिए त त्यसमा जुन भोक तिर्खाको कारणले गर्दाखेरि जुन अब यो यस्तो गम्भीर धर्मको जुन तपाईँले श्रम साधनाको जुन क्षणहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन त्रियाकोमा जन्म लिए भने त्यहाँ पनि अब विभिन्न अब तपाईँले अज्ञातको कारणले गर्दाखेरि यो त्याग्नुपर्ने अपनाउनु पर्ने कुराहरू पनि थाहा नपाउने र अरूले जुन विभिन्न प्रकारले तपाईँलाई अब उपभोग गरेर दुःख छ होइन अब घर पालक जुन पशुपक्षी हो भने
बाँधेर घाँस इत्यादि नदिएर बोकेकै बस्नुपर्ने दुध दिएर दिनजेलहरू दुध दिएर खाने र नसकेपछि अब मारेर खाने मासु मांस इत्यादि खाने जस्तै अब त्यस्तो खालको अब दुःखहरू हुन्छ। अब घरपलुवा अथवा वन जङ्गली अब जनावरहरू भन्छ उनीहरू पनि अब एकअर्काले खाने ठुलोले सानोले खाने सानोले ठुलो खाने त्यस्तो खालको दुःख भयो भन्दाखेरि त्यस्तो खालको जुनी पाए तापनि त्यहाँ सद्धर्म गर्ने खालको जुन शुभ अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने छैन र यदि देवलोकमा जन्म लिए आए तापनि त्यहाँ पनि अब क्षणिक सुखको जुन मोहमा डुबेर त्यहाँ तपाईँले धर्म साधना गर्नको अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन र त्यहाँ सुख भोग गर्ने जुन कर्म सके पश्चात चाहिँ तपाईँ फेरि पुनः दुर्गतिमा पतन हुनुपर्ने भयो भन्दाखेरि त्यहाँ त्यस्तो खालको अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन र असुर लोकमा जन्म लिए आए तापनि त्यहाँ पनि दही जगतको कारणले गर्दाखेरि अभिमानको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि दुःखै दुःख छ र त्यहाँ पनि तपाईँले यसो सद्धर्मको जुन साधनाहरू अभ्यासहरू गर्छ भनेर तपाईँले सोचे पनि त्यसको अवसर प्राप्त गर्न नसकिन्न भन्दाखेरि त्यहाँ त्यस्तो खालको अवसरहरू छैन। मानव जन्म लिए आए तापनि मानव चलाउमा पनि यदि अपूर्ण इन्द्रियहरू लाटो भएर जन्मिने मलेसिया देश जस्तो एकदम असभ्य स्थानहरूमा जन्म लिने धर्महरू बुद्ध शासनहरू नभएको स्थानहरूमा जन्म लिए आयो भने त्यहाँ पनि तपाईँले यस्तो धर्म साधना गर्ने खालको अवसरहरू प्राप्त नगर्ने भन्दाखेरि तपाईँलाई अहिले जुन यो 8 क्षण सम्पत्ति जुन युक्त गरी जुन मानव चल प्राप्त गरेको छ यस जन्ममा तपाईँले अब यो अति गम्भीर रूपले यो महासन्धि जुन धर्म जुन तपाईँले अभ्यास गर्ने यसको श्रवण गर्ने र साधना गर्ने जुन शुभ अवसर प्राप्त गर्छ तपाईँ एकदमै सहभाग्यशाली छ। यो समयलाई तपाईँले खेर नगर्नु। यो हाम्रो यो मानव मानव चोला चाहिँ तपाईँले प्राप्त गरेको छ त्यस चोलाले चाहिँ तपाईँले सार्थक कसरी तुलाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यस धर्मको अनुसरण गरेर सद्धर्म सञ्चय गरेर बोधि मार्गमा लागेर गर्न सकिनु भयो भन्दाखेरि जुन अब बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको धर्महरूमध्ये जुन अब मोटामोटी रूपमा छुट्याउनु पर्दाखेरि 9वटा यान छ। ती मध्येमा जुन बोधिसत्व यानमा चाहिँ 3 प्रकार छ। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले बोधित्व प्राप्त गर्न चाह्यो भने असङ्ख्य कल्प लाग्नुभयो भने त्यहाँ पनि धेरै कठिन छ। अब तन्त्रयानभित्र पनि बाह्य तन्त्रयान र भित्री तन्त्रयान गरी 2 प्रकार छ। बाह्य तन्त्रयानमा पनि तपाईँ त्यसको धर्म अभ्यास गर्न चाह्यो भने त्यसको माध्यमबाट तपाईँले बोधित्व प्राप्त गर्न चाहेमा 16 जुनीदेखि लिएर 7 अब 60 जुनीसम्म पनि लाग्छ। अब गुह्य तन्त्रको माध्यमबाट तपाईँले बोधित्व प्राप्त गर्न चाह्यो भने जुन अहिले जुन हाम्रो गगनधर्म जुन महासन्धिको जुन धर्म छ त्यो चाहिँ गुह्य तन्त्र पर्छ, त्यो भित्री तन्त्रमा पर्छ। त्यसको माध्यमबाट तपाईँले बोधित्व प्राप्त गर्न चाह्यो भने त्यो एकै जुनीमा तपाईँले त्यसको अभ्यास विधिगत रूपमा गर्न सक्यो, त्यसको साधना गर्न सक्यो भने एकै जुनीमा पनि तपाईँले बोधित्व प्राप्त गर्न सक्नुभयो भन्दाखेरि यो चाहिँ अति आवश्यक छ र यो एकदमै शुभ अवसर प्राप्त गरेको छ। यो अवसरले चाहिँ तपाईँले खेर नफालिकन एकछिन एक समय पनि खेर नफालिकन तपाईँमा यो अब सक्यो भने तपाईँले अब सधैँ जब भाँचिसम्म गरेको एकदम उत्तम हो। त्यति पनि सकेन भने अब जुन हाम्रो त्यो 1 महिना जुन अभ्यास रहेछ ती समयमा ती अवधिभित्र चाहिँ तपाईँले समयलाई खेर नफालिकन विधिगत रूपमा जति सक्दो तपाईँले सर्वदा आस्था भक्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँले यसको साधनहरू गर्छु भन्ने खालको मन यस्तो विचार प्रकट आएर चाहिँ धर्म साधना गरिदिनु बिना अनुरोध गर्न चाहन्छु। Om